Yes, mkwano omuliza omulungi omboni wa baba omulungi ogiwunire ku kunki okuva kunki programs edendawulo nkulamusa ku mukago wasizo otya osibye otya eri abali kujja ku mirimu yaba yabali kuvaayo yaba yabaliwo nga kwegamba bo bali oti nize ku Sunday bako banti no I'll only do one thing, praise and worship and be there nga nkola butuukirivu oba nkola Katonda ebyo biyandetera okola so mumbeera oti naye bambi nkulamusaako niwo oli awo munange ng'ate wasizo obubi wona tukulamusaako ayasiza obulungi byona byona kirungi twabirekera Katonda kubanga niyatumana oba niyatutaawo ku nsi eno nga ffe tetulina kijja kubaawo so naalina plan enungi entuukirivu de tubanaddu bannange Merry Christmas, Happy New Year yali ali ku munaku buti nga tajja kuira mga kuteekateeka kujja mu kyalo. Yes, it's always good enaku dino enkulu wajja walambula ku abantu mu kyalo ne bw'oba ozira ky'olina abantu abandi tutwenda kujja mu byalo tutwenda kulambula ku bantu kubanga tuzira but a matter of you okuvaayo waida wankyalira kunaida naakubonako omuntu ayira mu isuubi so munaku dino enkulu try your level best obenga osobola okuba nga otuukira ku families do otuukira oyamba abantu abazira mu asirizi people you can help out kubanga empeera yo ojja kuba nga ogifuna okuva eri Katonda era yakuba nti kyonaakolanga omuntu wa ku nsi oba olikikola nze so wekiba kirungi olikikola Katonda wekiba kibi olikikola Katonda. Yes, program tumusaka ekibumbaniza ekisambira Dana etandise ate nga bambi tujja komekeza saadi dakuba 5 edokuncho abava mu kanisa mwishukeyo bingi nebijja okuba nga ba program eno era tobisubwa pastor kawajja kubaawo our God is calling today. Wow andi gwendi kuleta banange twalwana naye bwe twadirunda abamu ku bantu aba inspiring okuba nti mpuliranga mbutuufu kino ekintu nino kiyingira nino kibuukira era nensibuko dange okuba nti mpeereza wano ku Baba TV nti nalokoka nawaayo obulamu bwange kubanga enembadde yayembanga ebintu bye babitangamu I was among the people abakoba nti no there must be God into right now the among abasumba aba fellowship nga akogamba asinza atendereza atenga awereza ekigambo kya Katonda ani gwendi kwogerako aliko babannange ng'omuwundi and she's so beautiful Katonda ebintu bye buli kimu akiteekateeka nga bwe kiba iwe ofanna Katonda nze nfanna Katonda but she's also beautiful ani gwendi kwogera kwa mweta Jean Peace yakubanga twogera ku essaawa nino so weteketeke mu budakiiko obutono buti tujja kubanga ate tumufuna atukobere kutumane javiire nze namutegera ku Busoga High Kamuli iwe mutegerera what do you know about her byonna oba olikwenda kumala kituufu sigala wano yetako n'abantu abandi mpozi ne kumikutu gyaife egy'endawulo ku Baba TV tujja kuba nga tuli ku so you can keep on sharing liking wabanga commenting mu mbeera otineyo be blessed as you're going to be listening to Heart of Our Katwire. Program tumusaka ekibumba obwiranga bwendi bakubakoba nti yes lwaleero tujja kuba ni a very beautiful young talented God is called person ani gwendi bakobanga bamweta Jean Peace the one and the only one. She's among abantu abatandika okwemba music n'atandika okuwulira nti Katonda aliyo eri omuntu asinza yatendereza wakuba okay there is a change, there is a difference, there is a reason as to why nsobola okubanga ntola obulokozi n'abanga mpeereza. Yes, right now munange program tumusaka ekibumba tulini Jean Peace ajja tutotolera atukobere gyatandikire okubanga atuuka wano okubanga mukyala mwembi wamaani so mumbeera oti nayo Jean Peace you're most welcome ku Baba TV program tumusaka ekibumba nziza ino mwe bali kuweereza kama mlungi ekiseera kyonna bananga you're looking beautiful and young every day. Thank you so ate ngankuze okuze nga kikyangu mukazi kwogera nti nkuze kuntu akula mate obonega paka ngofunye nkanyanya nga tokasobola kwega we bali kuboneka bulungi nakwerabirira. Thank you so much bagoba nti Katonda asigala nga he keeps on renewing us all the time. Yes, namusako babone ba Baba TV abone ba Baba TV mwena sangaire okuba wano mulundi gwange okusose mliyo mlikumbo nabana muli mutya bakagwa yesi bali kuba kuma amina nize Jean Peace mu Lugayo yafumbirwa mu Banyankole ndi Munyankole mama walumuka wave eno walumuka Jean Peace muki
Gin Peace ndi Musaayi Mutabule. Era kyenenze ekyo. Ya ndi Musaayi Mutabule buti ndi mwesatu. Ndi Musoga, ndi Muganda, ndi Munyankole. Byona byona ebida bitya. Abaana otidi. Oh, better half caste. So Omusaayi Mutabule gwida gutya ogwo. Daddy wange Musaada Muganda aye ni bana abayida mu Busoga. Ba daddy baibwe ba dada baife. So bawase Busoga batuzaala twaba Basoga. Nze tuzaalibwa Kamuli. Mama Musoga. Baba Muganda. Muzaalibwa Kamuli aye ngate muli ba. Tuli ba baba okuyida mu Busoga baviira. Bava Luweera. Ndowooza mbisera byentale ebyo. Okay. Yeah. Then okine ekyokusatulu ekyo unafumbirwa wafumbirwa Munyankole. Okay. Ntunga meyo nja mama Janet Java ku kyalo. Okay. Omwami nani amaina kuwatola nne linalo? Omwami amweta Mulugayo. Okay. Ronald. Mulugayo Ronald. Onone mukyala Mulugayo Ronald. Munange we bale tukumira mwana ono tubire nayo wala aye butengeji wa mutwala wa musaze era enewe ebya Katonda bityo ebiba. Yes, Gin Peace. Otandise otya okuweereza kubanga nze njokutegeera nga ndi ku Busoga High Kamuli nga muweereza Katonda ng'osinza ng'otendereza ewe ni Justin Nabosa neriyo n'abandi bentaidi gye baali ayiroida atukoberaku okutuuka awo nze wena kubonera twidda kujja nga tumanawo aye twenda otukobere kweno munkulayo otambwira otya n'obuweereza bwa Katonda wazaalibwa mu famire nga eweereza Katonda nsamize kwegamba twenda tumane gyenvuddewo owuwo okuva eno wansi okutuuka okuweereza Katonda. Yes. Nazaalibwa daddy nga yalokoka. Okay. Aye nga daddy yali yava mu maka amasiraamu. In fact amaka amasiraamu kugamu badada baife nabaleeta nabaida n'enjiri y'obusiraamu mu Busoga. I can see how the anointing. So kati daddy yalokoka. So yalokoka bakali ku isomero yafuna mami. Okay. Batuzaala. You are so blessed. Ya batuzaala batukuliza mu kutya Katonda kumumana mukumutegeera but ebintu by'obuweereza bino byatandika nga tulina kuba twabondinga ino tungede gye tutwalina ino ba family balokole family yaife nga n'endokole ekikanga ky'Esiraamu so olonga muliwa tuli Bukwenge kisaidi Bukwenge Oidi wachabazingi Kamuli. Yes. Kati tu branchingira awe chechijire chechijako Kamuli Girls, Kamuli Boys. Yeah, ne chechiri ku Bukwenge. Ne chebeta Bukwenge. Okay. Buti baba mulokole mama mulokole mwasabiranga mu kanisa ki by then. Twasabiranga awo ndidukira twali bato ino nga tusabira kyamuluya omusado oyo yafena kwedo omusumba Isanga. Okay, yes. Ne yali omusumba wa mama wange. Aye mu time eyo daddy yafunanga obubenje. So yafuna waliwo accident yafuna yaba yamaani ino nga alina kuba waka amagulu gano alina ebyuma akuze nabyo akayirike nabuti. Oh, sorry. Ebyuma mu magulu gano. So yamala ekiseera kinene ino edinda wano mu idwaliro olwamala yaireka iwe ngo oli osoma kyakumeka by then. Time ya accident. Nali mchakumeka tidukira inali muto ino kyendidi nti tidukira wali obitegeera oba bakunumiza ngati bitegeera bulungi era ededi ndi story mama na dituwaira. Okay. Twatandika tutyo kuba ndidukira kutegeera ino nga tusabira waka. Okay. Waire nga twajanga kunere twa ewaka we mwafula church mwatandika okusabira kubanga muzeeyi ayitasobola kutambula. Yaita kyasobola atambula nga titakyasobola kulekebwa. So kati twabanga ewaka fellowship. Buti waka playing nga which role? Waka nje okutandika okutegeera nti tuli mu kusaba tusaba nga ntendereza nga nsinza nga nkuba engoma. N'engoma wakuba. Yes. Nga nkuba engalabi kuba nali musical mu isomero nga twembaza okutandika okwemba nga ndi mu P1. Twayembera abazaire waititi kunkomera mititi muwaire waititi twakinira abazaire. Yes. N'abagenyi abayidi. Yes. So kati nali ntendereza nga nkuba engoma nga ebyo byonna nga nkuze n'okula atukuze ya ngaye tuba wakaawo mu ddiiro
nga mwetusabira nga famire. Otegeera otya Katonda wasalako banti butize mwene ng'omuntu nina okwatula ate mbatizibwe? Bwe twakulakulamu ndidukira mami ne daddy beene naba atuleetera omukeeka awo batukoba ati kati saawa yakwesa abenda okulokoka muliwa ewaka awo wende twayatulira nga bamaze okubabuulira ekigambo okutubuulira ekigambo twayatula era twali nze brother ng'omukulu Jacob Jesse nze Justin Jacob mbona ku mwembi aboneka tomwede is my elder brother. Okay. Bamweta Jacob Jex yena pastor. Ayabe obuyende. Okay. Church kyasabiramu jasumba ali kujja planting kati church ministry tujaji launching mugwa kusatu. Okay, next year. Ayabaire ayamba ko badadi. Eka. Okay. So buti waka mwafuulira wirala church. Buti twafuna itaka dadi yatu itaka. Twazimba ku kizimbe kati kiri ku abantu basabika. Okay. So buti brother of mwabaire aweereza kujja kutuka kwetongoza mwende buti. Yes. Okay. So mutambwire ni Katonda muweereza Katonda. Tutambwire ni Mukama ebangere nalyona era in fact okwetebwa kona ndozo bakwa tandikira omulumbo omwo. Ife twabanga n'ekintu nga bakyeta kibuulizi nga mulina obuuliro oba obidio batubidinga olina ofunayo ekyawandiikibwa okyogere ng'oyiramu nga bwe kiri wena wakuba mwatambula nga mwatambula ku outreaches ku mirirwano mwajja mwabulira abantu oba ebyo maama wange yabikolanga ino mwe timwagoberanga kukubulira ife nga tubaka tubuuliriraka olw'eigulo olina osoma ekyawandiikibwa wa sharing niba ino wa encouraging like that. Okay. So mutambwire ni Katonda. So okwetebwa kwaffe konakona nga family abantu bebuuza ino family emwe nayo nandokole baweereza Katonda biki training yali waka ekyo kyengezaako okuba baboni ba Baba TV program tumusake Kibumba mama oba baba oba anti w'abaana kirungi n'okutambuliza abaana bano wabatambulira ku nga bali kuweereza Katonda mujjamu abatambulira ku nini n'ebitagasa ngaye ate ekisobola okuba nga kibanunula omwana okumana Katonda aba ajamba n'enjira gy'ajja okola ki gy'ajja okuba nga atambulira mu so Gene Peace family neyo nabembi balokole ate babulire enjiri babulire ekigambo but kyavaawa but the foundation you always have etera okuba nga y'amaani era yanda bulijoli. So Gene Peace mwatwire bw'omaliriza okwatula which other advancements edeyongerako awo ngoyatwire nko ebutisaawe no butindi mulokolera nsazeewo nja kuba nga mpeza ekigambo kya Katonda ekyalira kukwali kubatizibwa twabatizibwa omusumba bali bamweta Kisaache ngaba bulopa ya nirabire aba bulopa yani msadanga yava Kampala mama yakoleranga eyo nga musawo so batubatiza twabatizibwa mu myalo egyo ngo Jinja Road okwo kuliku awali amadi ababanga amadi amangi batutwala twabatiza masomero ki zinatagala ino primary ayenga secondary nasomera Busoga High awo naliona there is someone else Nabosa Justin ni Gene Peace mwali nga abaana bana nga twidi nti muli ba Luganda mwali ba Luganda oba mwali ba Luganda yes Harriet ni Justin yes oliyo sewa abaleta Justin oyo undi yajawa aliyo akola she's married even she's married I've taken long without Namuganza yes Justin yeah ole ni mudola Harriet kati abaana abo family yaiwe twali ba neighbor okay kati daddy wano kufuna accident daddy waiwe ngana atuberera nga daddy yeah yalwa ino mwidwaliro daddy okutuka okwireka kati yatuberera because there's that bond yes nga it's difficult osobola kwawula nti ono bazira ku bond nti obana musai there was that bond of love je mwali nayo nga mukemagana bulungi ino era up to now era ni WhatsApp group tulikundala nga family buli kintu tuli walala ya mikolo jaibwe buli kimu tuli walala kati ababaana
mu kusabanga bino bye twasabanga eka baali bato kati nga batoloka ku bazaire baida twasaba nabo babatoloka ku baida twasaba nabo bo abazaire tebaali balokole ayo lwaleero balokole bamala balokoka time yatoka balokoka ekitibwa n'entendo tukiriza Katonda so bwe tu shifting okujja Kampala bichi twena twabakubira paasi kuba tebaali na ba relative mu kibuga soga olikuntwala speed ndikwenda twira ku Busoga High Kamuli kubanga Busoga High Kamuli why nti nimwe abalidinga was it scripture union some of us by the way twatandika okumana Katonda n'okumwenda because of your praising and worshiping. Yes, no, by the way, she's you're among my spiritual mothers because your songs used to inspire me. Those are very sharp. Very sharp. But any embedded de mwayembanga ni boba batwalanga ku parade simwatani ko kwemba. Muchindi abatali balokole abasiramu buli waidini lyandawulo we always used to come to akungana every Sunday. Nga irobozi ya GDP. There is that song remember Rwatelango kwemba lwa Judith. You remember Cholo? Wamba. Yes, that is part of it. So let me have a refreshment. Commanded Elia Twasamana that time and they used to have that song and actually Zenali didn't know Walwemba. By then got to hear abantu banji bali bayidira nizena imbe era Judith babiri wena je Kampala ndanga ino kubana imbanga ni wachitiwa mukama asoko tuwa muku wambatira metuje mu break tire okay na imbanga Wambatira, 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 omuntu wange, munda, nsasira, zijabuchira, nkwetaga, wechitukiro change. Yes, katujja mu commercial break then bwetunaera tunatandikirawo program tumusaka ekibomba tulini Jean Peace omuweereza wa Katonda mu God is Calling tovaawo katire. Yes, olwembolo wambatira Judith babiri ni yalwemba tilwa Jean Peace right now watuva mu Bulango leka Jean Peace atukobereko enembade then ate tweyongereyo nga katukobera obuweereza bwe bwavire ndabo tukomereza nga ku Busoga High Kamuli bayire mulimu abantu bangi benja naidukira mu Busoga High Kamuli who have been so ababayirenga kugamba bavireyo oidi abandi bajja twasoma nabo mwabula aye eri omuntu golingira ko ba this one is my OG this one is my OB so buli mako mwedukira yes sadamani buti yakola chi ndiye mbuweereza naweereza I love to hear that and more so when we are in the same ministry chibachizamu amani mumberoti neyo you me Jean Peace wali omukwano gwe bamwetani mayor wa Jinja Kasoro Alto there is Kancho Mary and they're all great people in serving God and in the ministry kuba oidinga abantu abandi tibaidinti n'okuweereza ensi oba olikuweereza Katonda kubanga ezabukulembeze butaviiri Katonda. So Jean Peace abaleko atukobere n'embedo de wa uweerezanga how did you feel ng'olikudiweereza? Of course ngambera mpulira bulungi nga zibeera zinkwatako ng'enje nakulanga ntegedde Mukama ngambera desperate njagala Mukama nyambe mu bintu bingi nayinanga ebirowoozo n'ebirooto bingi ndize mu Luganda olikuwaba yes nga twende ebintu bingi Katonda bingi kubanga ebiseera ebyo twali baavu yes webale kulemera Katonda nakumuweereza aita tumwene ngati otandise okwemba music muvire mutyeno mugire mutye Kampala mwagaine mutya Pastor Wilson Bugembe nemba kidolina kati ebiseera ebyo Pastor Bugembe yali atandise okwemba mvudde wala bampitanga lya yero mutuseyo mutyeyo kuba twakome kati tumwegombera ku isomero nga tumuwulira ku impact isomero ku Busoga High yes ngatandise okwemba ebyo bampitanga bya yero nga tumuwulirizeka twabona nga atakayimba omwena ali bubino okuba kati mama ife yakoba tisinga nsobola omwana oyo okumuzaala aye ngajo ali kwenda omuzaala nga yenda ali omugugwe so twamwendanga ino obudulizi bwe mama yafa ibyo byayembanga ebyenaku nga tubawo twalira nga mubona mulikemagana bati ayi tuliyemba kunayo eyo Sara ojulire tuliyemba naye nti omuntu wango iwe mwene you a prophet on your own
tujja kwemba kunaye ndidukira Justin one time twali mu dome yakoba njaje Kampala HS omwana yamba mwere India edana dibalamye mulukuluku kuyayanira da Kampala dibalamye asirikira akaba mukama so we kept on okulangirira okwogera twidda kuja so twamala bwe tumala senior 4 yes Justin yakola bulungi kuba naye asooka ogimala tuyenda kubijamu ebyo yaje Kampala kati bwaje Kampala ng'akoze bulungi anko yamukoba ati olikwenda akola kyati ati nenda kusoma HSIS TD so tulina brother ife just already ye yali ye Kampala yamufunira Lubiri SS so yatandika Lubiri SS ebya fees byona Katonda naidibwe tuyamba nga twabitawo somehow nga toyinza kuba otidiriwa naye somehow Katonda nga aleta dadi nga yali musazi wa miti musalamala nga yiyatu n'okwewola so Justin yaja Lubiri SS kati ekiyamba Lubiri SS Pastor Bugembe yalinayo fellowship nga baidanga mu Scripture Union nga twali active mu Scripture Union Busoga High. Now I understand. So baidanga amulengererera ati nona Bugembe kati nga tumwegomba ate yindukira we are church girls vawaka so Scripture Union ya welcoming nga atendereza asinza bakobati akabala kano kalimu ekintu ayenga akapo ne kabubino awo nikitegeera bwage magana ni ate bwatandika kati n'ekirala Bugembe yali agemagana ne pastor undi amwita Pastor Ben kati Pastor Ben oyo nga tuli somehow related daddy wenga wa avaside gye bazaala mama so kati twamwegema kunti cousin wife kale twamwegemera kwa yanti muganda wife bisoko tukowe right now enemba okutandika okwemba oba nkwete nga professional oba just okwemba no music wo recordinga nga wo olina enemba imeka dondi joli nani njere chomba ekisuubira nemba kibutikale doidukira iwe bo tebereza mu olina enemba wona nga imeka kikubichi nani basa todi dakulimanti kyenda nti amendowooze ko binasoka nawumula naiza ku Yesu ye mwami nsaba mukama manyi mulungi nina ndenta yemba de na recording just olwa mayiru na yemba na aleke mwedo kunemba de wasokerako muri molwemba lokaidukira buti mubongo wasokerako okusokera ira okurecordinga na recordinga nawumula omwoyo gwange gwateka polore nasembeza Yesu salwandika ai mama mukyaleka mukwaya yaifu yalinanga group y'abakyala nga bemba nga balwemba bwentuko recordinga nga tindi kya recordinga nakanti kanembe lwa mama na recording over naiza Yesu eyo yali album kuli kunedindi dentaidukira bulungi nakwemba olwaira kulwali Yesu ye mwami wange olwo nali ndi wapasa Bugembe nga byo byona tibanumiriza ntuuka nayo ntya kuba nize natuukayo nga nija sakali kabiri atusoke tugire mu kwa katono mema zendi kuloza nga tukimaliriza engeri gyotuse wa Bugembe tuwe mu kwa kapati katono kati olinkinze otya ne Bugembe pasa jasa tuwandikire baluwa yakati mbakobera ki pasa nambwene nanja ni mulonchi twasanuka olonga ati bya masimu bya kuwandika baluwa yawandika yata kumotoka yaleta ate tuona twadiwandika nga mukyalo by the way twawereze Kampala asome mu kutumwenda bwereza butuwa mukisa tidukiro bene era yabewana anyway to cut the story short wendida okuvere mukyalo mfunye ekifo ku Highway College Makerere kati awene Pastor Bugembe we yasomera oyo mwene isomerede ne yamulondo okuva ku street yamuleta kodi mwene nilyo yafa irako nzina jirayo nga yafa bali bamweta Mr. Mbogone yali mwene Highway College yali neighbor wife na Kasero really one of my sisters abandi bonera basomera ngeyo there is Pamela yasomera eyo ate nga basomera bwerere that guy was good yali mulungi nga bona basomera bwerere ate nga we are neighbors in Kasero twafirwa ina so kati bwenja kweli isomero ntagana nga yali
balina fellowship ey'amaani kubeera baali baweereza ino mu scripture union kwegamba twalinga abafaanagana nti ffe twali ebusoga high scripture union nga y'amaani bona nga baleka ayiwe scripture union nga y'amaani so kati bwenja kuayiwe ndagaanawo omusingi gwe yaleka kuba yali aviirewo ndagaanawo omusingi gwe yaleka nga gw'amaani scripture union nga y'amaani so nga bayira nga they keep on coming checking on them batusabisa bakola kisonzoze nanti otandika ogemagana naye so kati baba nga ni conference da church nga bali kutandika okola ministry kati bakolanga conference nzitukira badetanga stepping on the serpent's head kati wentukamba kabaze nandi diotendereza nsaba mumpe ku mukisantendere n'abasabula kombe tubali kye bali kweretera great kati banenda ino lokutendereza kabala ako katendereza bulungi ate musumba ya sporting ayo nti nina teno omulungi ministry bamwe ebikonde ne echo understand aye somehow pasa bugembe ngako bajini piso yayimba bulungi owo mukisa gwe ne bwogukwekera gumala gwakola ki gwabitawo era kusande nga tujiyange nansana nga tambuza bigere naja natendereza naira kubigere naira yensova so kati ntuke kisero kuvewa anko wange namukoba nti munambone kanja kupanga kuba okuvewa anko I was going to either go back home oba okufuna awandi wemba yes kati kubibiri nakabanga enjakola nti dadi ngazira sente namulimba pastor nanti mbone kanja kupangisa akayumba ndimogoberako embeera ngayendiga yes yakabate omwana omuwala omuto sente ojatolawa sente maintenance kupangisa ote akayumba yakabate bewaka wanene okay osobola okuyidda wano wow nasanuka osindisa stamina ebiseera ebyo still yali n'abaana bangi aye nga balenzi abasinga mwalimu abawala nga babiri ab'okukyakya abaali babaawo yangayita so nali omu kubawala abatono abasooka okuba pastor Bugembe nakobera dadi ndi kujja kuba pastor Bugembe yandise tuli abaana bangi nga tuyinza namukoba nti abalenzi bangi kubanga ndikyayinza okutya n'okulowooza mwana muto oli mulungi kubanga so najja nabutineeyo najja n'abaayo nasulanga na mugalaji okay nga tuli bangi nga tusula mugalaji so life eyo bwentandika okuba ni pastor Bugembe n'okwemba yatandika okuntwala mu studio nga nkola tena awo ni tukitegeera buti okubye n'olwemba lwakutwala mu studio lwasooka okuba nawumula olwamami era neyanga nze nafuna kyetaano kyange tinyanja nze natandika tukobere kwenemba latest dolinawo tidine na latest kiri awo nina pulira bulungi edonkaire nina naye mukama wali kambuze ensi buti yakumanire kulwemba ki naye mukama wali twembere ku olwo nini Yesu wali ono wange wali gwe totyaguma wali olwo balutegeera ino okay yes olwo balutegeera ino yes so olwo lwemba when did you come up with it olwemba nabaire of recent nakozeeyo show online show yes kuba navaawo kuba nafumbirwa kayinairemba nabembala for 5 years okay naye kaikanamo kwa bantu batebakamba nafumbirwa nasoka nazaala mu bufumba awo bali to music nga wamuumuzamu nganfulumya ayinga ku strugglinga ogira kala wasula wamala wala waterera okay ndikwega kubiba nasinga ndibikyamu omwami birimu nizo babebe bibigemagania kwegamba ate nga byona byona obyenda kyova obona omuwala oli enguka ayikufumbirwa weereza bakobe weereza ya bayinonole ngoka ayikufuna bayinonole lwaki nza n'obutaba bufumbo bonka ate okidinga ne Bible yona ekyo bwetukoba yes ngoka ali kuingira bufumbo weereza Katonda n'obulamu bwonna n'obwire bwo kubanga obuvunaanyizibwa buli bweyongerayo butusiba ino so kati ekyo kyantawanyamu nga nina okubalansinga omwana byakulwana so kati naikaikana so bwenvaayo mu kyalo nakolayo online show yes kati wenkola online show naye mbene badangeddeira ndidukize bafans bange bantu era abantu bawakinga ino baweebwa omukisa kati ndina mukwano gwange Jeff Wanda twakola olwemba ennaku dino balweta gazzeko yo Katonda amasoga gengamba gazzeko nga lulungi no twalukola after Katonda yabaddemu ennensonga nife twalukola olwemba kati Pastor Bugembe yalwiramu so Pastor Bugembe walwiramu
fe twakoba katulumulekere engeri gyalukubye n'ekijja waigulu twakola lule so mu show ankoba ati yiyayo kwakendawulo yakampandikira akemba akayaka kenkobyeko twakata mu show kakola uniqueness kinamaganda lutyo bwe lwaida ayina litina ready ku record olikuja atufunye oli olwembo olw'ekisoga lwa gospel aye kayike ndija kola collab wano ate nenda kutyabula mugongo kuba kayibambi nakutyabulanga tokatyabula na misinga ebyo katonda eno olisiba bimukola bikuba buti fa abandi oli buti abembi kirungi mwalinga gye mwava kuba kati mulina ekintu kyetujja twakooperako why nti saawa dino bulingira Uganda bweri kutambula generation bweri kutambula there are a lot of challenges okitegeera nti bw'oba olinzeeku kweinuma challenges bwe daalimu fena mutuwe according to what you people went through okitegeera tumane kuba buti obona butinga iwo edene edaji tufabire wayembanga edo nze bonna diwuliranga me I never knew nti dali dido but because you had great voices ngobona nti you are oidi omuntu gobonanga aliku amafuta g'omwoyo ag'okwemba actually when I saw you people when I saw you Justin Nabosa when I saw abana betwasomanga nabo nga they are into ministry and great ministries tiewunya I was like really Katonda bwabasazeewo nti you are going to do something like this or you're going to be so and so abatajja kubanga akikyusa kiba kiweere okay so bukiruno olwembo oluno lwoli tukoba this new video baleto batya musumba wange musamuzi abiri naisa mukama musumba wange seetaagenga anungamya ku makubo byebyo soko olutubitira mu bya bulungi kwa wala omuzavuzi olugize katono wamala waluvaako tunolye wetusiiwe seetaagenga mukama ye musumba wange akoze bino ebirungi byendabako mukama ye musumba wange sibula abo ne bababa nsaba buwagizi ntera kuyida mu Busoga region basinkana abantu batyo osobola oboyina obusobozi osobola otuwagirangaku lwetuba tunaida onkubira kasimu ako twayogera nsanuike ino okuba wano n'okwirayo ku mulamu bwange obwira I feel so great. Thank you so much for watching. Bye. Thank you so much for joining Baba TV. Webali kwida program tumusake Kibumba munange. That has been Jean Peace. Twakatandika twakatolera. Alina emirimu mingi no jasaze okubanga idanga akola mu Busoga ne mu bife byendawulo. Banange abantu otini bano tuveyo tubayambe. Tinti nali kwetagisa obuyambi but come and be part of that changing part mu bulamu bw'omuntu mu bulamu bw'omwana oyinza okubeyo iwe mwena azana individual yenda okukikola but when you don't have time ayenga you can get in touch with her enamba ejasomye omukubira wamuweereza mobile money waba waliwo engoye kikirungi kuwa ebintu bikaire wa mukubira yaide yabinona webiri sabuni ebyokulya tinebyo anything bitabo lukuteka buti edienda kwenkulu tujja twabitira twasanuka twerabira nti enkera yakutwidde akola kitidako bawa so nga buli kwetekera Christmas ono it's always good okuba nti tulaga ku omuntu omukwano tulaga omwana omukwano oyinza obutasobola but you can go through her wabaako n'abantu bokola ki bw'obanga olabira mu beero tineyo program tumusake Kibumba kajja maiso tovaawo katwire. Yes, munange nga tulikutuka ku nkomero ya program tumusake Kibumba. Yes, Bible quote eyolina kujaba nga tutambulira mu kitabo kituli mu 2 Chronicles musanvu akanirya ke 14 kali tukoba nti if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, I will forgive their sins and will heal their land. Kitegeeza ki nti bandange toyongera okusaba toyongera okuba nga twebereramu kali tukoba nti abantu bange we banaavangayo bamana ekibi kye bakoze bayida mu maiso ga Katonda basaba ekisoni wo beetonda baba nga ate kabi batambulira mu kusoni wagana mwatawo omukwano ogwo nti aida kuvanga yakole ki awonye endwaire awonye ebibi byaibwe awonye neitaka banange tutekateka kuyingira mu mwaka ogwida saawa eno iwe ng'omuntu weteekere ekyo era olikuja kugwingira otya
olina essuubi nti ojja kugwingira oba olina essuubi nti ojja kugwingira. Bino byonna biri tweta kwira wa Katonda. Okwira wa Katonda alikuba nti salawo olokoke obatizibwe ogoberere ebyo byakukoba byobayire okola ebitali birungi mu maiso ga Katonda. Buli omu Katonda yamuwa omwoyo ow'okutegeera n'ow'okumana. Omwoyo akukobera nti kino ekintu ky'olikola omuntu gundi ti kirungi, akukobera nti no, this is good, this is not good. Era omana nti wano unonoine wano tyonoine. Bingi ne biri kutambula mu nsi. People are messing up things. Bantu bali bolingira abasumba bali kwekuba, oliza abaweza tuli kwekuba, bolingirira churches edendawulo gamba dili kulwanagana, bolingirira ife abali mu di churches abali mu kanisa ngeyo ali kulwana ali kwenda kuba intercessor na akulira aba intercessor olena ali kwenda okulira aba praise and worship. Aye ebintu bye tulikola banaife bw'otya amayofumitiza mutima gw'obonanga kirungi, bwe kiba ti kirungi olukuniisa Katonda. Aye Katonda akobye nti abantu bange bwe banaavangayo bayida mu maiso gange basaba ekisonyiwo ng'otegeire ekibi ky'obayire okoze, ndakuvangayo mbawonye ebibi byaibwe mponye n'eitaka. Olikitegeera? So iwe oli eyo olikwenda eitaka lyo libonezebwe, ekiyinza okuba kika ngaye ebintu ebyakolebwa ebyasaadaakibwa, olikwenda eitaka eryo liwonezebwe. Irayo Katonda, iwe omulala bwonna ira wa Katonda ajja akulagira akugalagira odda kweyagana ng'ekika kino kyonna okoze eki okitereeziza. So niwe kebe family, kalibe isomero, kebe bizinesi, neri eitaka lyali kwogeraku, eitaka eryo lyoli kuninaku itukuvu ani ajja okukulitukiriza. Katonda yenkana asobola okukola ekintu nekyo. So munnange mbendeza Christmas enungi tukagira mu maiso di program tumusaka ekibumba. Yes, Christian events ni jedde okuba nga tubalaga ni Jean Peace aida ko tuida kuba nga yena tubane kunkomererawo yena atulage ku byabaira akola a lot of good works dabaira akola charities. Then mumbero tiniyo tuida kuba ni Pastor Kawa ate yena atukobere Bible verse ey'olunaku. Nkwenda ino munnange Mukama akukuume era akuwa omukisa totolera ng'oko ku social platforms dona tuli ku Google TV, DSTV, Star, Zuku, dona ku Facebook live, byona tuli ku. So you can always like, share, comment. Page yange Kisambira Diana original osobola okujjayo. Most of the things ndiyo kubisharinga wobanga omisinze, you can always go there and even refer others watandika okubanga olira ku mbozo dino. Mukama akukuume akuwe omukisa